His Excellency Nadhif Jama akiaria riria anyititwo geni ni murunawe wa Garissa Nadhif Jama, ABDULLAHI augite hatiri undu tangaja kiama kia ODM nikiharirie gutwarana na President RUTO nginyagia muthia wa thabari yake ya miaka 10 riu akimenereria aria mararegana na wathani wa RUTO. Gavana uyu agatetera utongoria wa thirikari ya Kenya Kwanza akiuga President RUTO arokerirwo ni undu wa murugamo wake murumu wa kiuteti na ati aria maramukirira matiri undu munene mangionania wa kuigana kumuhura. Ground inasema tunasikiza, wakati yake ikifika tutaitikia mwelekeo ya ground vile inasema. Criticize him, but do it in a mature way, in a way that does not incite Kenyans against each other. Oho mutongoria uyu niokirire mwandiki munene wa kiama kia ODM Edwin Sifuna akiuga ni araria miario itari ya murugamo wa kiama kia ODM, riu akiuga miario ya Sifuna ona nirakararia murugamo wa mutongoria wa kiama giki Raila Odinga. Basi tafadhali utuulizie msamaha, wakuja wa apologize kwetu kwa ajili hatukuulizwa. So governor, wakati unarudi Nairobi ongea na ODM yenyu, nafikiri Sifuna amepotea njia. ABDULLAHI nokiriire uria wari munini wa President Gachagua akiuga ndari undu angionania ekeire bururi ona riria tungatire ta munini wa President kuria ningi amworotete ta mundu rathoga uteti wa thayo bururi-ini. Come with whichever candidate you want, but also allow those who are okay with him to have a voice. Hadunia KAMEME TV retera koni bataru wa Mwage.